Njoo maana tuko nasema, hiyo tuko nasema ni iko sa last warning. Kila mtu ambao haiko na anajua ambao anaweka mtu iko na silaha kwake. Na benye biko na silaha. Juu kila mtu hapa na Goma anaweka mtu iko na silaha. Hii njoo ya mwisho. Kama tunakushika tunashika yule mjambazi mwizi na wewe tutakushika. Tunasema leo tunaonesha echantillon. Unajua kiki wanasema echantillon biko nyingi sana, lakini tunawapelekea echantillon biko nyingi. Sasa kesho yake tena tutawaita tena, mtakuwa ona tena mingi sana tena. Bote sana mtabaona kesho. Byo mwiharika ba FDLR ni bangahe? Bari hariya abana babwiye ni echantillon. Abandi baracyari inyuma. Urumva? Abandi baracyari inyuma ni benshi cyane. Harimo n'abafite amapeta akomeye. Barimo n'abafite amapeta akomeye. Samedi le 10 mai 2025. Je suis accompagné avec le porte-parole politique et le maire de la ville, le colonel Jimmy. Donc, qui est le coordinateur de toutes les forces qui sont dans la ville de Goma, que ce soit l'armée, la police, le renseignement. C'est lui qui coordonne tout. C'est lui le maître de la ville. Et le maire est aussi là. Comme vous le savez, ça fait bien l'irrite qu'il y a l'insécurité qui est créée par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, c'est un gouvernement hautement extrémiste. Il paye les gens l'argent, beaucoup d'argent, pour semer l'insécurité à travers certains politiciens qui sont ressortissants du nord et du sud Kivu. Ils donnent beaucoup d'argent à leur coalition. Comme vous le savez, leur coalition est composée de FDLR. Ils sont là. Ils sont là. Ça, c'est la coalition gouvernementale. Ils sont là. Les FDLR sont là. Alors, il y a les criminels, pardon. Les criminels sont là. Ça sont les criminels. Ils sont là. Des criminels que le gouvernement congolais paye. Là, ça c'est l'échantillon que nous allons vous montrer aujourd'hui. On a fait l'opération d'une seule journée, on a arrêté ces criminels. Alors, ici, les Wazalendo. Les Wazalendo sont là, qui créent la désolation dans la ville. Ça fait mal. Et nous n'allons pas accepter ces gens qui ont commis des génocides chez eux, qui continuent encore à éduquer la jeunesse pour qu'ils créent encore un autre génocide au Congo. Et s'il y a d'autres pays du monde entier qui pensent qu'ils vont soutenir ces gouvernements et ces FDLR qui ont commis les génocides, ils vont les faire encore au Congo, nous disons ça ne se passera jamais au Congo. Jamais les génocides passera au Congo. Ces blancs-là qui disent ça, qui soutiennent ces gouvernements, qui soutiennent, ils ont oublié, en 1994, ils prenaient leurs chiens, leurs chats, et leurs nounous de leurs enfants, ils mettaient les chats dans les avions, ils mettaient leurs chiens dans les avions, et ils ont oublié qu'il y avait des enfants tous qui ont exterminé, qui ont tué. S'ils pensent qu'ils vont continuer, en tout cas, nous n'allons pas les permettre. Monsieur le porte-parole, je ne sais pas si vous avez ajouté. Comme ça, commandant atasema na Swahili, atasema na Kinyarwanda. Commandant atasema na Swahili, atasema nani hapa? Hawa si wako tofauti. Pale umeona kuna FDLR pale. Mnaoje FDLR kuliko hata mimi. Yaani walikuwa nishi hapa wanaona wanafanya na jeshi la government miaka na miaka hapa. Wenye nafuata pale wazalendo na wa criminals wako pale. Wale ni walikuwa wanaua watu hapa ndani ya town. Usiku mzima wanaua, wanaiba, wanafanya mavibaya, lakini wakifanya pamoja na FDLR, wakifanya pamoja na FRDC, wote mnajua ni wamoja, ni chungu moja. Na wale wengine wenye wameenda siku zenye zimepita. So, ndio wenye walikuwa wanaleta shida hapa ndani ya town, tumeweza kuwashika leo. Tunawashika na kuwateka wote na masiraha kadhaa walikuwa nazo. Baadaye tumepata na familia na jamaa zao pale, za wale wa FDLR na wengine. Hata wengine tumesukuma na wenyewe hawajapatikana.
lakini kwa muda tutaendelea kuwasaka, hatutakoma kuwasaka hata siku moja. Wale wote wataendelea kutafuta kunyanyasa raia na kuharibu usalama wa nchi, tutawanyanyasa siku zote, tutawatafuta siku zote hadi tuwapate, na usalama tutaiimpose hapa kwa Kongo takatifu. Asante. Sasa wamewapata kwa nyumba ama kwenye mapigano kwenye? Wengine tumewapata kwa manyumba hapa ndani ya tawa, ndio tumewapata wengi wakati tuko nafanya msako ya hadi usiku hadi saa hii. Ni wangapi na mliwachukua kwa muda wa siku ngapi? Ndio wako pale. Ça c'est l'échantillon, hii ni échantillon. Ndio tunaonesha. Kesho yake mtakuwa tena waona wewe mingi sana. Kinyarwanda umuvugizi tugeze aha kuri stade de l'Unité, ni igikorwa kihe cyabaye ahangaha? Ahangaha turi kugaragaza akazi ARC iri gukora ko kugarura umutekano ku bantu abakongomani bose n'ibintu byabo. Uyu munsi tuje kwerekana bamwe mu ba FDLR twafashe, bamwe mu ba Wazalendo na FARDC zira hangaha. Muzi ko twabahamagariye bose gushyira intwaro hasi, bagashyira intwaro hasi. Mbere twavuze ko bagomba kuziha MONUSCO bakaza hano kuri stade de l'Unité. Ubu rero abangaba barinangiye baze kuza, niyo mpamvu twakoresheje amayere turabashakisha mu baturage, hagati y'abaturage aho twihishe cyane mu makartier ari hafi y'ikirunga cya Nyiragongo. Nabo twabafashe rero, nibo twazenya hangaha kubereka uyu munsi. By'umwihariko aba FDLR ni bangahe? Bari hariya ababwiye ni échantillon. Abandi baracyari inyuma, urumva, abandi baracyari inyuma, ni benshi cyane. Harimo n'abafite amapeta akomeye. Barimo n'abafite amapeta akomeye. Ejo nituza kubagaragaza bose muzabona ayo madetail yose. Nyuma yo kubafata muraberekeza he sasa? Aba FDLR dufite uburyo inzira tubakishamo, ariko bagomba gutaha bagasubira iwabo i Rwanda. Urumva, naho aba bakongomani bandi bawazalendo n'aba FARDC bafite nabo inzira banyuramo. Abashaka kujya mu gisirikare cyacu cya ARC turabafata bakajya kwiga, bakajya ku mafunzo, bakajya muri refresher. Abandi abatabishaka ntabakuze, muzi ko haba harimo abasaza benshi, tukabasubiza mu miryango yabo. FARDC ni bangahe? Abazalendo bo ni bangahe? Nakubabwira uyu munsi twaje kubereka échantillon gusa. Umubare wabo tuzawutangaza hanyuma y'iki cyumweru bose bamaze gucangaha. Mu giturage baracyarimo cyangwa abenshi mumaze kubakuramo? Mu giturage baracyarimo. Muzi ko hano twarwanye n'ingabo zirenga 50,000. Urumva rero benshi bamaze kudusanga, ariko hari abakihishe hagati y'abaturage, nibo mujya mwumva babakorera amabi, bagakomeza mbese guteza umutekano muke mu giturage hano mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse n'Ibukavu. Turi kumwe na Afande Wiringoma. Afande, tugusanza kuri stade de l'Unité nini Enjoy na Ndekap. Leo tunakuwa baonesha bajambazi, watu ambao wanafanya vitu vibaya ndani ya mji ya Goma. Hapa tuko na ba criminal, pale tuko na wazalendo, ba FDLR, ba FARDC. Watu wanakuwa na basila kwa nyumba, wanaiba, wanaendesha bwizi, wana mauaji ndani ya mgini. Ndio maana tunawashika, tunatia mkono. Kwa hiyo ndio tunakawaonesha insecurity tulikuwa yaona ni hao ba FARDC, wajambazi na FDLR walikuwa ifanya. Asante sana. Na mliwatosha wapi hao watu? Tulisaka kwa nyumba kwabo, wengine tuliwakamata wakati biko naiba, bot biko hapo. Tunaweza jua namba ya hao watu kani? Yeye tunasema leo tunaonesha échantillon. Unajua kiki wanasema échantillon. Biko nyingi sana, lakini tunawapelekea échantillon. Biko nyingi. Sasa kesho yake tena tutawaita tena, mtakuwa yaona tena mingi sana tena. Bote sana mtawaona kesho. Unadhani kama hii itaweza saidia security rudie Mgoma sana? Njoo maana tuko nasema ni iko sa last warning. Kila mtu ambao anajua ambao anaweka mtu iko na silaha kwake. Na benye biko na silaha. Juu kila mtu hapa na Goma anaweka mtu iko na silaha. Hii njoo ya mwisho. Kama tunakushika, tunashika yule mjambazi, mwizi na wewe tutakushika. Na hiyo insecurity tutaicha insecurity itaisha. Bafanye nini sasa kama biko na mtu mwenye yuko na bunduki, population fanye nini? Wao denoncer, baseme kabisa. Bataye yule mtu kabisa. Hamtamfanya kitu. Tutafanya kitu. Afande, FDLR mwazikuye hezo.
FDLR gisi mnaona pale. Abo biko hapa na vile ya Goma. Gouvernement ya Kongo inawapatia franga mingi. Biko nafanya ba operation ya kuua mauaji. Ya kuua watu. Mauaji yote na bote ni coalition. Abo ndio biko nafanya hiyo maneno. Tunawatoa hapa ndani ya mugini. Asante sana. Asante afande. Ça fait mal. Et nous n'allons pas accepter ces gens qui ont commis des génocides chez eux, qui continuent encore à éduquer la jeunesse pour qu'ils créent encore un autre génocide au Congo. Et s'il y a d'autres pays du monde entier qui pensent qu'ils vont soutenir ces gouvernements et ces FDLR qui ont commis les génocides, ils vont les faire encore au Congo, nous disons que ça ne se passera jamais au Congo. Jamais les génocides passera au Congo. Ces blancs-là qui disent ça, qui soutiennent ces gouvernements, qui soutiennent, ils ont oublié, en 1994, ils prenaient leurs chiens, leurs chats et leurs nounous de leurs enfants, ils mettaient les chats dans les avions, ils mettaient leurs chiens dans les avions et ils ont oublié qu'il y avait des enfants tous qui ont exterminé, qui ont tué. S'ils pensent qu'ils vont continuer, en tout cas nous n'allons pas les permettre. Monsieur le porte-parole, je ne sais pas si vous avez ajouté. Comme ça, commandant atasema na Swahili atasema na Kinyarwanda. Commandant atasema na Swahili. Atasema nani hapa? Hawa singi wako tofauti. Pale umeona kuna FDLR pale. Mnaoje FDLR kuliko hata mimi. Yaani walikuwa nishi hapa wanaona wanafanya na jeshi la government miaka na miaka hapa. Wenye nafuata pale wazalendo na wa criminals wako pale. Wale ni walikuwa na waua watu hapa ndani ya town. Usiku mzima wanaua, wanaiba, wanafanya mavibaya, lakini wakifanya pamoja na FDLR, wakifanya pamoja na FRDC, wote mnajua ni wamoja. Ni chungu moja. Na wale wengine wenye wameenda siku zenye zimepita. So, ndio wenye walikuwa wanaleta shida hapa ndani ya town, tumeweza kuwashika leo. Tunawashika na kuwateka wote na masiraha kadhaa walikuwa nazo. Baadaye tumepata na familia na jamaa zao pale, za wale wa FDLR na wengine. Hata wengine tumesukuma na wenye hawajapatikana. Lakini kwa muda tutaendelea kuwasaka. Hatutaacha. Hatutakoma kuwasaka hata siku moja. Wale wote wataendelea kutafuta kunyanyasa raia na kuharibu usalama wa nchi. Tutawanyanyasa siku zote, tutawatafuta siku zote hadi tuwapate. Na usalama tutaiimpose hapa kwa Kongo taratibu. Asante. Sasa umewapata kwa nyumba ama kwenye mapigano kwenye? Wengine tumewapata kwa manyumba. Hapa ndani ya town. Ndio tumewapata wengi. Wakati tulikuwa tunafanya msako ya hadi usiku hadi saa hii. Ni wangapi na mliwachukua kwa muda wa siku ngapi? Sindio wako pale. Ça c'est l'échantillon. Hii ni échantillon. Et va tunaonesha. Kesho tena kesho yake mtakuwa tena wana wewe mingi sana. No kurebana nizi wazalendo ndetse na FARDC ariko mutweretse ikindi gikundi cy'abasore baje muri AFC. Aba bo mwabakuye he? Ese mwabakuye mu mago cyangwa bizanye? Aba na abasore b'abakongomani biyemeje bo ku giti cyabo kuza mu ngabo za AFC M23 arizo Armée Révolutionnaire Congolaise ARC. Bavuye iwabo rero basize imiryango yabo baje kugira ngo bafatanye n'abandi kugarura amahoro n'umutekano muri kino gihugu. Kubona urubyiruko abajene baza kwiyunga na AFC M23 bivuze iki ku cyama muri rusange? Oya, iki ni igikorwa cyiza cyane. Aba bana aba basore turanabashimira kuba bumvise umuhamagaro w'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo na M23 kugira ngo baze bafatanye n'abandi kubohora igihugu cyabo. Twavuze bo bonyine bahoze baririmba hano ngo Kongo izubakwa nande, Kongo izubakwa natwe bakongomani. Nukuvuga buri muntu wese rero agomba gushyiraho urwe, agomba gushyiraho hake uruhari rwe rukagaragara kugira ngo amahoro n'umutekano aboneke ku bakongomani bose ndetse n'iterambere rusange. Bivuze iki kuri leta ya Kinshasa noneho? Leta ya Kinshasa uburi gutigitwa. Ubiratitira ibingibi nibona amashusho iravuga iti ba bantu ntabwo barekeye aho nyuma yo gufata Goma kugera muri Goma bakagera ni Bukavu buriya bafite n'indi migambi. Ukaba mwageze na Warungu. Warungu ni byinshi. Urumva uyu munsi ni bangahe ababuye umunsi? Abiyunze uyu munsi
abangaba nkuko twababwiye amamodoka yabatunze kuva mu gitondo aba hari nicyo kiciro cya nyuma cyenda kurira imodoka, niyo mpamvu twavuze ko tugomba kubereka itangazamakuru. Ese hano muri iyi stade mumaze kwakira abantu bangahe kuva mwafatiye igoma? Kuva ni ibihumbi byinshi cyane, ni ibihumbi birenga 15. Bagiye mu gisirikare? Bagiye mu gisirikare. Igipolisi? Ni bombi na gisirikare n'igipolisi. Hanyuma se abaje bose murabakira cyangwa mufite criteria mugendera kugira ngo mutoranye? Abaje bose yari umukongomani turamwakira, noneho akajya tukamubaza icyo yifuza, icyifuzo cye. Niba yari umusirikare FARDC, urashaka gukomeza kuba umusirikare wa RC, tukareba n'imyaka ye n'ibiki byose. Muzi ko baba bagira n'abasaza benshi, baba bagira n'abangiritse banyoye urumogi n'ibiki byose, ibiyobyabwenge. Icyo gihe rero abo dutoranyije nibo twohereza ku mafunzo kugira ngo baze binjire mu ngabo zacu. Afande, harakora uvuze ati Kinshasa iri gutigita, tubihuze n'abantu bo muri diaspora mwakiriye ejo bundi. Ese ni iki mwaganiriye, ni iki cyari kibazanye, hanyuma basubiyeyo cyangwa baracyari hano muracyakomeje kuorganiza gahunda yo kugarura amahoro muri Kongo? Hano ahantu twamaze kubohora, igice twamaze kubohora, duhamagarira abakongomani bose babuze amahoro hirya aho yaba ari hose bagaruke mu gihugu. Twe turabakira, twakiriye benshi n'abayobozi, mwarabyumvise, n'abayobozi batagishobora gukandagira mu gihugu. Twebwe turababwiye tuti igihugu ni cyacu twese, muze, ni karibu muri sa barwanya. Ababirigi ni bagashaka buhake, batanze ubwigenge kuri kino gihugu batabishaka, ku bihugu byose byari koloni yabo, batanze ubwigenge batabishaka, basiga banateranyije abaturage b'ibyo bihugu. Arizo nize ntambara turimo uyu munsi. Basize bateye imbuto z'urwangano, imbuto zo kugira ngo abakongomani be kuzagira amahoro, kugira bakomeze baryanishe. Bariya bagashaka buhake nibo babikora, bariri iwabo ariko babakurura intuza bateranya abantu bagira gute. Mbese iyo urebye ibi nibyo mwabambuye bari bafite. Wazalendo, wakriminele na wale wa FARDC hao wenyewe, baada ya kuona hiyo kazi ambayo tumefanya tangu usiku hadi asubuhi kucha, wenyewe wamejitolea kuanza kuleta nao msaada kwa kujenga nchi. Ndio mnaona vijana wazuri pale, mnaona vijana ambayo wenye wamejitoa, wako smart. Nafikiri mnaona utofauti yao na wale, si ndio? Mnaona wako vijana ambao wako smart, wamejitoa wenyewe nao kuja kuleta msaada yao pamoja na sisi M23, afu tufanye nini? Tuweze kufanya usalama ya nchi yetu. Ndio sababu unaona vijana kama hao wote wamekuja leo. Wanajitoa ama wanajiunga? Wenyewe wamejitoa kwa roho zao na kuja kujiunga kwa M23. Idadi yao ni ngapi? Wako wengi, hata sasa wanajiunga. Nani? Kuna mwenye wameshika kwa nguvu? Kuna mwenye wametoa kwa nyumba? Wamejitoa wenyewe na kujileta kujiunga kwa M23 hivi tufanye pamoja kwa kujenga usalama. Hawa ndio watakuja linda mji wa Goma ama watapelekwa sehemu nyingine? Moja wao watenda na sehemu nyingine. Sisi tumekuja hapa na ndugu zao tumeleta usalama hapa. Nao watenda kuleta usalama hata sehemu zingine. Tutaendelea hadi tutakomboa na wengine wenye wana usalama. Afande, ni kusema banaelekea sehemu za mafunzo? Ndio, wanaenda kwenye mafunzo, wapate ideolojia, alafu wakuje wenyewe na vile wakue jeshi kama la FC. Na wale mmewatoa kwenye nyumba wanasema kuwa wanataka kujiunga na M23. Mnakubali au la? Kuna process. FDLR na wale wengine wale watarudi, kuna njia wanapitia ndani, wamewaelezea na wanarudi kwao. Alafu wakongomani kama wale FARDC wale kuna sehemu watapita mafunzo, alafu baadaye kuna wenye wanaweza kaenda kwa jeshi. Yani hatuogote ghasia, tunaleta wale wenye kuna discipline na wenye wanaweza hivyo wakuje wasaidiane na sisi kuendelesha kuleta usalama. So wenye hawaweze watatengwa pembeni. Kuna wale wa criminal, wale wote wataenda fasi yenye wafanya sheria wataenda kwenye mahakamani, alafu baadaye mtajua mambo zaidi kuhusu. Ni shauri gani yenye mnaweza kuwapatia wenye wakingali
wanajificha nyumbani. Wenye bado wangali kwa manyumba, kama anajua yeye ni Mnyarwanda jilete mwenyewe, alafu tumuongoze kumuonesha njia ya kurudi sehemu anapaswa kwenda. Ni Rwanda. Wakongomani wakuje, kama anataka jeshi tutamweka kwa jeshi, kama anaweza, yani atuogote. Alafu mwenye anaweza tutaendelea na yeye, tumfunze, tumbadilishe, tumtoshe ndani ideolojia mbaya. Yani wale FARDC wana ideolojia tofauti, wanaza wizi, wanaza criminal, wanaza FDLR, hiyo ya watu ya genocide. Na mmoja wao wale ndio wale tumewatoa kwa milima huko, bado walikuwa ngani wanafanya huko ujinga hivi, warudi tena kuleta usalama mchache kwa town ya Goma, lakini haikosekana. Asante sana. Yego, hano ni kuri Stade de l'Unité, turi kumwe na Lieutenant Colonel Uwiringoma, umuvugizi wa M23. Afande, tuguhaye ikaze kuri ibi bitangazamakuru byacu, utubwire n'ikintu kiduteranyije anga kuri Stade de l'Unité. Sasa leo tunakuwa waonesha batu biko nafanya Kureshi Kinyarwanda byakoroha. Oya, hakuna shida. Swahili. Endelea. Afande. Leo tuko mwache makelele. Mwache makelele. Jina lako ni nani? Mie ni Amiaga Gerengo Jean da Premier Sergent Major. Premier Sergent. Premier Sergent Major. Sasa wamekutoa wapi? Bana ukamata mie kwa hospitali, mie iko nachunga bibi yangu yuko mgonjwa, ile bibi pia nakufa fasi ya kuenda hakuna, njoo mimi nakada pale kwa hospitali bana kwa kubana pale. Sasa ni wewe unajiripoti au wamekukamata? Wamekukamatia pale kwa hospitali. Wewe wanakamata mie kwa hospitali kule. Sasa kwa ajili ya nini hakujiripoti kabla? Basi alikuwa kwa hospitali. Kwa hospitali jua mie kwa hospitali bibi yangu yuko mgonjwa analumia na bomba. Njoo mimi na kuchunga yeye pale na bibi anakufa, mimi mtu wa Kishasa mtatoka hapa kufika Kishasa hii. Bisa fika Kishasa. Njoo mimi nakala pale bana M23 banafika kule bana mfunga. Mimi pena nguvu ya kuenda kutumika kazi nabo. Sasa unataka kujiunga nao ili mupiganie nchi yetu kwa sasa? Mimi niko tayari, kama vita mimi niko na nguvu ya kugombania nchi yetu, mimi niko pre kugombania. Na wengine mko tayari sasa? Mko tayari? Mko tayari na kujiunga na M23? Tayari. Mna vilema kabisa. Masasi ovyo ovyo. Nyie njoo mlikuwa mnapiga masasi usiku. Nyie njoo mlikuwa mnanyanyasa. Bana batosha mupori. Tunashukuru. Hii ni kikundi ya volontaire. Wanakuja kuingia ndani ya jeshi. Il faut AFC M23 peke yake. Ndio hapa kikundi ya volontaire. Unasema Kongo itajengwa na nani? Fuma nene badilike ndani ya nchi. Haiko vile. Sasa unaona Kongo inaenda ya mubaya, huko unaiona? Bwizi inapita. Bwizi inafanya nini? Inapita. Si ndio maana mnasilika? Ndio. Mnaishi vibaya. Hakuna barabara, hakuna kitu yote. Hakuna mshahara. Hakuna mshahara. Nasema kuna nini? Hakuna mshahara. Sasa mnaona wanasema ministre Nicolas Kasaje anasema 85% ya budget ya Kongo banakabula kwa viabo wa politiciens. Unasikia ile maneno? Ndio. Sindana ile nani mnasirika mnasema fanya nini maneno fanya nini? Igeuke. Ndio. Ale chapa laki. Tanzambo. Mimi siwezi kulia. Bocha Lingala. Wana ya Lingala hivi.
Hata mtuite Kinshasa yenu. Wewe nzembo moral. Yaligala. Hapana kuimba nyimbo ya bangi kwetu. Kwetu tuimbake nyimbo ya bangi. Unasikizana? Iba nyimbo yenu ya bangi ya nini ya rutuku hapa hakuna. Hii ni vitu ya Tshisekedi. Hapa kwetu ni discipline. Tunasikizana? Ndio kweli watapenda kwa siku mjini watufanya tutakuwa wakimbizi. Anataka karti yake kwa sio huyu anakusaka anataka kwa mjini. Il faut rester dans les vrais Lingoma que tous les pays connaissent. Si vous allez dans le Rwanda, soyez d'être afande turi kumwe na afande Wiringoma afande tugusanza kuri stade de l'unité nini enjoy inaendeka. Leo tunakuwa baonesha bajambazi. Watu ambao wanafanya vitu vibaya ndani ya mugi ya Goma. Hapa tuko na ba criminal. Pale tuko na wazalendo ba FDLR, ba FRDC. Watu wanakuwa na basila kwa nyumba, wanaiba, wanaendesha bwizi, wana mauaji ndani ya mugini. Ndio maana tunawashika tunatia mkono. Nilikuwa hiyo ndio tunakaonesha. Insecurity tulikuwa yaona ni yao. Ba FRDC wajambazi na FDLR walikuwa ifanya. Asante sana. Na mliwatosha wapi hao watu? Tulisaka kwa nyumba kwabo, wengine tuliwakamata wakati biko naiba, bot biko hapa. Tunaweza jua namba ya hao watu kani. Hii tunasema leo tunaonesha echantillon. Unajua kiki wanasema echantillon. Biko nyingi sana lakini tunawapelekea echantillon. Biko mingi. Sasa kesho yake tena tutawaita tena mtakuwa yaona tena mingi sana tena. Bote sana mtawaona kesho. Nadhani kama hii itaweza saidia security rudie Mgoma sana. Ndio maana tuko nasema ni iko sa last warning. Kila mtu ambao haiko na anajua ambao anaweka mtu iko na silaha kwake. Na benye biko na silaha. Juu kila mtu hapa na Goma anaweka mtu iko na silaha. Hii ndio ya mwisho. Kama tunakushika tunashika yule mnyambazi mwizi na wewe tutakushika. Na hiyo insecurity tutaicha insecurity itaisha. Bafanya nini sasa kama biko na mtu mwenye yuko na bunduki population fanya nini? Wabu denoncer, baseme kabisa. Bataye yule mtu kabisa. Tutafanya kitu. Afande FDLR mngazikuye hezo. FDLR gisu mnaona pale. Abo biko hapa na vile ya Goma. Gouvernement ya Kongo inawapatia franga mingi. Biko nafanya operation ya kuua mauaji. Ya kuua watu. Mauaji yote nabo wote ni coalition. Hapo ndio biko nafanya hiyo maneno. Tunawatoa hapa ndani ya mugini. Asante sana. Asante afande. Jamais les génocides passeront au Congo. Ces blancs-là qui disent ça, qui soutiennent ces gouvernements, ils ont oublié. En 1994, ils prenaient leurs chiens, leurs chats et leurs nounous de leurs enfants. Ils mettaient les chats dans les avions, ils mettaient leurs chiens dans les avions et ils ont oublié qu'il y avait des enfants aussi qu'on exterminait, qui ont tué. S'ils pensent qu'ils vont continuer, en tout cas, nous n'allons pas les permettre. Monsieur le porte-parole, je ne sais pas si vous avez ajouté. Pale umeona kuna FDLR pale. Mnaoje FDLR kuliko hata mimi. Yaani wako nishi hapa wanaona wanafanya na jeshi la government miaka na miaka hapa. Wenye nafuata pale wazalendo na wa criminals wako pale. Wale ni wako na waua watu hapa ndani ya town. Usiku mzima wanaua, wanaiba, wanafanya mavibaya, lakini wakifanya pamoja na FDLR, wakifanya pamoja na FARDC, wote mnajua ni wamoja, ni chungu moja. Na wale wengine wenye wameenda siku zenye zimepita. So ndio wenye walikuwa wanaleta shida hapa ndani ya town, tumeweza kuwashika leo. Tunawashika na kuwateka wote na masiraha kadhaa walikuwa nazo. Baadaye tumepata na familia na jamaa zao pale, za wale wa FDLR na wengine. Hata wengine tumesukuma na wenye hawajapatikana. Lakini kwa muda tutaendelea kuwasaka. Hatutakoma kuwasaka hata siku moja. Wale wote wataendelea kutafuta kunyanyasa raia na kuharibu usalama wa nchi. Tutawanyanyasa siku zote, tutawatafuta siku zote hadi tuwapate. Na usalama tutaiimpose hapa kwa Kongo. Asante. Sasa umewapata kwa nyumba ama kwenye mapigano kwenye? Wengine tumewapata kwa manyumba. Hapa ndani ya town. Ndio tumewapata wengi. Wakati tuko nafanya msako ya hadi usiku hadi saa hii.
Ni wangapi FDLR hao? Je dis ça c'est l'échantillon, hii ni échantillon. Ya watu tunaonesha. Kesho tena kesho yake mtakuwa tena waona wapi mingi sana. Alors, vous voulez en quelle langue? Kinyarwanda ou Kinyarwanda ou umuvugizi tugeza kuri stade de l'unité ni igikorwa kihe cyabaye ahangaha. Ahangaha turi kugaragaza akazi ARC iri gukora ko kugarura umutekano ku bantu abakongomani bose n'ibintu byabo. Uyu munsi tuje kwerekana bamwe mu ba FDLR twafashe, bamwe mu ba Wazalendo na FARDC zira ahangaha. Muzi ko twabahamagariye bose gushyira intwaro hasi, bagashyira intwaro hasi. Mbere twavuze ko bagomba kuziha MONUSCO bakaza hano kuri stade de l'unité. Ubu rero abangaba barinangiye banze kuza, niyo mpamvu twakoresheje amayere turabashakisha mu baturage, hagati y'abaturage aho twihishe cyane mu makartier ari hafi y'ikirunga cya Nyiragongo. Nabo twabafashe rero nibo twazinya ahangaha kubereka uyu munsi. By'umwihariko aba FDLR ni bangaye? Bari hariya abana babwiye ni echantillon, abandi baracyari inyuma. Urumva abandi baracyari inyuma ni benshi cyane. Harimo n'abafite amapeta akomeye. Barimo n'abafite amapeta akomeye. Ejo nituza kubagaragaza bose muzabona ayo madetail yose. Nyuma yo kubafata muraberekeza he sasa? Aba FDLR dufite uburyo inzira tubacishamo ariko bagomba gutaha bagasubira iwabo i Rwanda. Urumva naho aba bakongomani bandi babazalendo n'aba FARDC bafite nabo inzira banyuramo. Abashaka kujya mu gisirikare cyacu cya ARC turabafata bakajya kwiga, bakajya ku mafunzo, bakajya muri refresher. Abandi abatabishaka nk'abakuze muzi ko haba harimo abasaza benshi tukabasubiza mu miryango yabo. FARDC ni bangahe, abazalendo bo ni bangahe? No kubabwira uyu munsi twaje kubereka echantillon gusa. Umubare wabo tuzawutangaza hanyuma y'iki cyumweru bose bamaze gucangaha. Yuko bari mu giturage baracyarimo cyangwa abenshi mumaze kubakuramo? Mu giturage baracyarimo. Muzi ko hano twarwanye n'ingabo zirenga 50,000. Urumva rero benshi bamaze kudusanga ariko hari abakihishe hagati y'abaturage, nibo mujya mwumva babakorera amabi bagakomeza mbese guteza umutekano muke mu giturage hano mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse ni Bukavu. En anglais, on peut le faire en anglais? Twebwe nimero zacu zirazwi. Ziri wazi, yanyura iwanjye, yanyura kwa Colonel Wingoma, yanyura hari serire ya mobilisation na recrutement iri kuri province. Iyobowe na Bwana Gafishi Semikore. Urumva n'abamwungirije baremisa Gihobe kugira ngo bakire abakongomani bose, yewe no mu makarti, ma chef de quartier, kwa meya hari meya mwamubonye wo mujyi wa Goma, kwa meya, kuba burgomestre, mbese ahari ibiro bya leta hose wahasanga bakwakira ukavuga icyifuzo cyawe. Couvre-feu wenda tunasoza irakomeza? Oya, ubwo tugenda tugabanya bano bagizi ba nabi.